Khir tu le ngai thla tu zong zong te in zawain chimai ka buk chewa du sak na sang ber kalan buk chewa ni ole voin ni som thlathum sang ni le som ni panga assembly session zona le chan hun nei ani a he zona le chan na hun nei zota ka hian pulal muan pui punte zona chan na chief minister pulal du ma chuan puzir sang case pani na pusingun lian chung hian case ani ve thu aron saitil tatlat maya a case la hi a serious mail riu mai le ngala pusingun lian chung hi mi fel tak mai le mi dik tak mai ni in ka ria emel Trump po hi voinga muzat mai chel to a Trump chel zat hi ka hrechi lo na a zonin tuming muzat mai a chel to nge ni chuti ang mi chu ania house chunga a che dan po amoi thin hle mai chuti ang chu ani mek line Mizoram chief minister pulal du oman case nei thu house chunga aron soi chuak tarup mai hian zoram mi puite min bar khai hle in karinga amai ro chu hem chung changa hian chief minister hi dem ngot tur anilowa pusingu lian chunga KCM tu hi anilowa house chunga zona zaom tak mai kha a chang mai chawni ti kha kan hriat te na tan a thawme engpo chuni se ilo thlirin ilo ngai khapot mai o chunzo benazo toin member zone ta pulal mun pe punte ro somang speaker ka so berna chu LADC chief executive member thar ku visor sa ason in case te ne india in kastet mun hasa mi tu po kan mena lokal chu kan pom lom takin tu makan ti lui dong lo ti kha kan din na ala ni rena min anlo om na thun po te policy anlo au pui thun te an tui pui to lo wa ya thang na ru ne ka pung thar po na hen ka lo ve te na ti chuan post speaker ilamo yu ve la mi zong zong pe kan pom fe kan tin Kuzir sang nen fo in BIM in UM ti katsu kuzir sang khalo po kan MDC dang po kan CM to po in biro musinani su min bia chon kan be velo thelo va min ka polo ten du chuan an du pola kom kan du ve ke chuan mun ti ve chu min buang chu min biang chu ne swalong then kuzir sang mi so ne na so ti ka katsu asoi le so lo kha ke li ke pa kan polo kung ne mi so to chu kan thelo kalaya mi pa khat thu soi kalaya in zo katsu asoi ti kan ya amani zo fe theni bo su ni ka khme takin kan chief minister hian ni som pathum September sang ni le som ni le palia khan helaya kan soi nangma ne na ni chikang sala sarkar sium ka duani local kesuan heng te provincial te personal life as a case te le phongpui tlang te ngeng pui te le posom hi pujir sang khan MDC som te na soi kha kan chin ni soi hian pujir sang ne khan alo soi le im ti khan ka som sum ole kalowin rol le lokanga kan topic a fiel azul theina turin abul fu ka tangin ti chelo maila ti khan punguna hian azona masa kharon seinon le tania puzir sang LDC CM chungchang an soime kani tuna hian chu punguna case nei chan soina ani chhozel tani ti kha kan lo soile lokani e solama how to te ruling an yemo personal yemo kan CM to point tuna kung soi lang kaso kabula yan an soi chao kuzir sang na soi fal bi kanilo kan CM to point min mo piang an soi chu zirna Mizoram Sokan mo je ti to no ma district council mo on boka pushang an ya abo taxi an soi china chune siam rem tu an ti tu an soi ve ken wala po he kan ku ta hian a phum lo min da ro an tia kan hum ti ni hi
Susu kasi yung tapoy na nung station niya, wala ito sa ang kutak, lutak sa kanwa, amaro su tiltifil na itlem alauma, alati lungsong kailo ba. Kinsi titu tapoy, ang kutak yung ang veklo sila, suka ang kimang kontrol ng waya. Hela Mizoram Sultan waya toptirin ang oma hoin ang lo. Hela SER tu inang box silo akson na tayo inang box silo wakal tupoy. At halovyo may kantiya ang isu at pupumprain cha kanti puya kasiyente kami ba ng tupoy anon sa fo ani. Then press release anti ang keso kanti angin press release mangyan kanin den kan ba pagkakrenga. Pengakarin bena ang anghi ziak ania wang mai kos ko ania wang mai kan adi lo ti ha sia tu re nia kan khai la ya le klam ta kan sin chi po ani karing leng lo ten speaker control forum khala ya khan adi lo ni chon press this we ka chan ve mai om ta adi pa ti kha chan ve ko box si lo tin kan ho tu piang ten district council project yung kan sorry ve pi lo ni ini chuan adi lo ni ti kha chu adi ka ni asoi kha amma ero chu kha ta solai council na an har sat na po ani school pa kha ta dipa Mizoram sarkar le district council mi an thok lu na well function ho mani ti hi sarkar na sa po kai to pin kan soi kuya chu tu pen soyang amma ero chu tu na ka zo na tak zo ero chu ZPM sarkar min siam pui ka duani lo siam pui ni zon heng to po hi kan ti sa kan se u ti kha alu ti re yem ti khani pu speaker ka lo so ne pu speaker tu na rom minon zom tharken sarkar ZPM sarkar an siam tur hi dulu tam tak ZPM singa panamani amar also mi kan pon an lo lu chuan kan pon tur ni kal pum har thang moya chuan tuma hi kan thalo vok tholo wang ti kha kan dina wangin kan pom ani mai so ka sian the na sian lo thlat tu khong lo ba chu ani mai tin mi pi ar kan chan tu le tu lo tu ta chu ke mani tu nei na min ba sak le se mo ne kan du le kan chang kan du lo le kan chang lo ba pi ar zong zong hi chan vek thla pon ni lo chan vek sen pon ni lo ba mi dia lam hian ke ni lo hian na chang le na sa thei le ai ma a to bio ni kha kha tin anu ma zong ka pu mo pu zo na pu zo sang ni kes te ni ti kha pu zo sang hian kes pan ni ya pakhat aswan ko ni on zo tu na kon wi to chu hai ko ta apil me ka ni apil lai an yo wangin tunai hian convict kan ti thei lo ba tunai chuan mi zalen ani fila chu lo pakhat dan case ania chu ni a case la amen accused to go speaker zona nei tu punun yun chuna case hi ania chu go swing un yan chuna and 14 others tuni Kami sumsanga hiyan charsi ay tokat ani po in prosecution sanction dilme ani boka so bangsuan anticipatory bill lak po chat karing speaker case kali ka hello when you think yan en case ane ani siyaso ana so bangsuan pusing chuan tapi mazon pumulu na kesa yan atuleni so pamite sina atuleni so mazon kesa na mala akesa kansene SCB PS case number 4 oblique 2022 dated 26 May Sanhison Hilepani under section 409 oblique 120B oblique 34 IPC Rep 8 11 oblique 13 within bracket A, within bracket 1, within bracket B, and 13.2 PC Act 1988. Ani
chu ang ring ke chu chia chu vot le na kami ni tu yan cha si pe an to so gamin prosecution sanction me ania speaker kato pui to in sen case ania prosecution sanction no ni so ka pedon tu ba un ka tumno Tulungan kita prosecution sanction ni una kalau kita sana dia berkat dengan kita terlekin voi ke yang ACB case kan kan tuna betul sangat speaker kami dengan kata sudah rawa cuman inquiry tu pun lokal nungkai bypass road si kan line central project kan siapa saya bagi sesuatu kat alam suap ani si kan line tu di unai cuman MLA kan pekto naik kaya saya bagi selil nuisong selil soga naya kat pok kalau Aja kau main aja ACB local politik saya tahu nak paksa tapi yang local te ane cuma kes kali kalau itu ni kes ni sudah ni lah kes ni bukan itu cuma speaker ini lah acaing dia prosecution sanction speaker pukul kali itu so ang advice to so anticipate credible wala to yung advice ko ni kani wala labok lang tawa speaker kati lang case kani kahelo wali kani case kani kahelo preliminary inquiry ka chun local tele mai chuta po kalau su thila yang ka signature mo tirna pakhat ma kanilo pathian le buiza wini chen ka na hian ka lo chen ka ma kal mai lo direct tangmaya kesin he anticipate repeal lo hanin tintong ta el house of mata hin aboilo katia chula chadin el azole sare tintong to thalungo na speaker usul sangan in case ni ani so anila kasami usul sangan na case anila yan amin kusupumuna ani tu kasaya kumuna an 14 others yang hendak terlibat di kesempatan untuk kes nomor yang mereka ni speaker untuk sama an konflik nak katakan ketelu kalau provincialize sama corruption aina wisa CACB anman Anda kabanga kakek kani ai india kita pun siapa hai PR ya tuan speaker tuna sudah nuntai bypass road ai kacuan dua kabun lain ka funi yang di pangma ka proses ka anti po chamtak ini kabun lain kan sudah an pun nang sudah siul le kung itan tong le antu pacil kamai nada kacil kan pacil bin bayan speaker dia naya phela pokani Tuni nama sebelum apa pekan macam tu. Sekarang sekarang ania sekarang kalau macam itu, boleh sekarang yang testimoni di Jakarta. Kes pekan ini sudah sudah apil ni ketia. Sudah sudah kami malam kaki atel ketilo. Kes nam pekan ini kalau sudah guna kami malam kaki sayang accuse zina pekan. Jadi sayang ni ya. Minus bawang itu sudah canggih terlalu. Ole thil chin chang kan threlo ang reng hle maya puzir sang me na khus pungu na ni dai mai ro chu amak kati ang renga puzir sang me na khus ani chana hian in ngam tak awm ni in kan ring ver ngota tin pungu na hian a chana ron sai fi a chana chuan long tlai bypass road wangani tin soya an thule hla eng kim kan hretlang veka eng po chini se aham hai ve khopin karinga pungu na hi alaina tom kati tak zetani chuti rola ro chuanin hoisen hle thunga anticipatory bel po kadil lawang dina chantur ka nelo ti mi mayani a chuti ang khop chuan hoisena tin adikna wang chuanin engpo a huamin karinga engpo chuni se thirtu le ngai thtu zong zong ten ten rui rual sang sangin in lo lin ve ngei karinga
chu in te na chan chi na chu ngai thak ve kha cha khop maya comment section lama te phong itaka minlo talan sak tur chewin kan han gen ma sadu chewani tin chief minister po hi tha ti riu na kania ka tho pui te po ni se case an nia prosecution sanction min dil ani chuan ka pedon tu ma hi hum him ka tum lo ati ni ya hi hianin thu tam tak asoi karinga ZPM sarkar a hianin chief minister hianin akai shuai MLA rol teng te hi aven puyani ti hi asian ngoi ngoi in ka sia ei ru na laka po mengeni ei ru thena chance po lo se chutianga chuanin an team pha nge nge in karing bok chuwang chuan akai shuai ML tin chuwang chuan akai shuai MLA rol te hi aven puyani katiani chuwang chuan case ren chu an investigator thu atin chuan final report an pe a to mai thin thu atina hei chu thu chuan tian ni an ti chuan charge sheet an the lu ta so kan na thok mo MLA te mo NDC te mo anlo ni chuan prosecution sanction an di thin ani chu chu di me kan ni kha ka sei mai ni Speaker, come on, take a selfie. Come on, take a case. Backing the way as a speaker. The case is so far as CBI and Puma, Masu Antele, CBI who put local say, you know, the coke. Backing the way as a yes, here, Katachu, at the Mother, Ton Tour, Penny Lufe. Attitude, you know, Tira, Katu, Niano, or the man that's something. Tunsana to look at say, backing the way as a aku tuan kadik na kadik longan lo katang tuan katang yang backing kau ada speaker me case hi sokar masakan CBI pek antuma masu antele talawa CBI pun local saya kilo ko ke backing kau ada yes speaker kata tu hati yang baka ton tour kani lo fe attitude khir tu lenga chatu sangsung ten khong itakin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te minlo talan sak le theu tur chewin in khong ina karun ngen chewa like comment share te minlo ti sak thei chuan kalo motang minlo subscribe lo ten khong itaka minlo subscribe zel tur chewin in khong ina karun ngen tak me bokani e